Ассаламу алейкум жігіттер. Срочная цена. Өте жақсы абалда туғандар. Өте жақсы абалда. Самый бюджетный вариант Kia Ceed келді туғандар. Егерде сілерге мындай тез арада құтыла тұрған, анан без вложения машина керек болса туғандар, мына 2017 жылғы 1.6 автомат Kia Ceed келді. Жаңы зимний дөңгелектер салып тұр. Быйыл эмки жылы зимний дөңгелектерді ойланбайсыңар. Туғандар, страховкасы эмки жылы апрельге чейин бар екен. Ипешник кыргыздар. Қаласа оформление, қаласа айдап тұрса да болады. Комплектациясында обогрев руля, подогрев передних сидений, мультируль, штатный магнитол с подключением Bluetooth. Авал жақсы туғандар, машинаның пробеги 620 000 родной пробег деді туғандар. Салонда көрсеңіздер, өте таза авалды екен. Мына ішкі сыртқы авалын көрсеңіздер, өте жақсы вариант. Таксиге готовый вариант, алдың жұмысқа шықтың деген машина екен туғандар. Сразу эле шу жерден басын айтайын, 700 000 деді басын. Торг бар. Срочная продажа жігіттер. 700 000 торг бар. Детальдарына келсек, ногу эки эштен өзүнүкү оригинал кен. Зимний дөңгөлөктөрү жаңы кен, азда көрсөтөбүз. Стоп фонари, трещинасы жок. Крышка багажника. Бул да өзүнүкү оригинал кен. Көрдүңөр, машинамда аккуратно, таза жүргөн жигит экен. Бул жагы ровный кузов кен. Бул жагына келсек, мына эштери өзүнүкү оригинал. Мына бул эште өзүнүкү оригинал. Тиги жакта виномер турат. Пауза кылып туруп текшересиңер. Салонду көрсөңүздөр, өтө жакшы абалда экен жигиттер. Мына зимний дөңгөлөктөрү жаңы тугандар. Жаңы, мондай литый дискадан. Фарлары линзованный. Мотордун жүрүшү чётко, өтө тихо жүрөт экен. Лонжерон тегиз. Бул жакта лонжерон тегиз. Бир крыло алмаштыр сол жакта тугандар. Анан но капот, но крыло өзүнүкү оригинал, чечилген эмес. Болттар ошо бойдон турат. 700 000 деп баа коюлду. Дагы түшүп бере турган жолдору бар экен. Апрелге чейин страховканы коштуруп айдаганы варианттары бар деди. Ипешник себеби кыргыздар экен. Тугандар, орус тилде айтып коеюн. Дорогие друзья, у нас на продаже Kia Ceed в очень хорошем состоянии. 2017 года 1.6 автомат, пробег 627 000. Технически хорошем состоянии, под такси, документы на руках, на зимних новых колесах, литые диски. Цена 700 000 плюс торг у капота. Срочная продажа.